Kei te whakatata mai te wā o te krihimete, he wā hākari tukutaonga hoki. Engari he tokomaha tonu e kore e pērā nā te noho rawa kore. Hio e kua roa te ope whakaora e tau tāwhi ana i te hunga rawa kore, a tērā tētahi wahine i āwhinatia i roto i ngā tau, kua huri ki te āwhina i ētahi atu. Koinei a Leslie Rota i tipu ake ia i Waima i Pānguru. Engari i hunuku mai ia ki Tāmaki Makaurau ki te rapu i te ora. I left with what clothes I had on and we went to the refuge in Henderson where I stayed for 3 months and a few things weren't going too well. I overdosed and just everything was deteriorating. E whā ana tamariki mai te whitu tau ki te 18 o rātou pakeke. Hei tāna, kua rau ora ake tōna whānau i te ope whakaora. So that's when my journey began in 2007. And from there on, a woman said, would you like to come and fellowship? So I've been there since November 2007. Ko te tau 2007 tērā, engari nānei kua huri te tai mōna. Kua kotahi tau a Leslie e mahi ana ki konei ki te kōtiarohe o Akarana. A, hei tāna, kua huri nānei ko ia ke te mea e tauwhiro ana i te hunga taiohi kua taka ki te he, mā te arataki i rātou i roto i ngā pūnaha o te kōti. Courts and prisons was my life. I did time in prison, so I can relate to them. The law, I believe that the atua is using my life experience to share with the others coming through. I roto i tēnei wā pātatatu ki te krihimete, kua hiki rawa ake te wairua o tēnei whānau i roto i te kaha o te ope whakaora ki te hāpai iaia me ana tamariki. So we had lunch, Christmas dinner, also with presents. They have presents for me and my children, my 18-year-old son as well. He ahuatanga tēnei e kore tāie ia i mua. Te he mararau hihi, te karere.